Yes, celebrations are continuing khona la eKingswell ithini kwiKhaba Cup njengamanje ngino Aviwe who's the midfielder of the tournament. Uzizwa kanjani kwindebe enkulu kangaka enalo lonke uhlobo lomdlali uvela uzodla isenta nje kanjalo? Ngiziva ngivuye kakhulu ngoba enye into encisileyo izi-instructions ebendizifumana ko-coaches ngaphandle kwama ndenze kanjani ukuba ndidlale kakuhle ngibene game enhle. Sitshele ngama-preparations prior to the tournament. Kuningi engicabanga ukuthi nikwenzile nizilungiselela niza la ngoba benazi ukuthi anizi nje kwi-tournament ongavele ufike uyitapele. Ama-preparations zona ebenzima Springbok coaches badlala ngathi ngoba bona i-coaches besifuna sileqe because vele sikwi-tournament apha sikhale siyofika phambili then ispanishe bese sikwazi ukudefend kanti thina sibabantu abathanda ukudlala kahle sibe sihlale sibuke izpace like ubungabona insepha indlela ezidlala ngayo nethufu sidlala kanje but ke coaches wenzile ba masikhale siyofika phasi xa sifumane then sibese sibone basiphila asikhulume ngama-supporters enu mnganami. Ninama-supporters ane-spirit aniphushayo igame noma ngabe kuthiwa iphansi kodwa nawo futhi awu-number 12 egrawundini ayakwazi ukunipha amandla ukuthi niloko niqhubekile. Basipha kakhulu i-support ngoba bahlala bekhona everywhere lapho siyakhona bahleli bekwazi uku-organize baphumelele babe khona. Hayi bona basinikeza umfutho kakhulu even noma usoyika apha egrawundini usangena uvuba uyancancazela but xa sele belento ezubeva becula phaya khaya yabona uba sekhaya mandenze bajabule bangakhaleli izimali zabo. Ingenile imali ephaketheni midfielder of the how much athi sibona 1,000 Datha liyangena manje. Hayi uyangena. Ngiyakubona. Nganza kwethu siyabonga. This is Durban Network besikhona kwiKhaba Cup eMlazi eKingswell ithini. Danko.